Tubaye ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Ari nako tunabasuhuza mu bice by'isi bitandukanye muherereyemo, baherereye ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye badukurikirana, bari ku mugabane wa Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, bari ku mugabane wa Aziya mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Turabasuhuje mwese tunabifuriza umunsi mwiza, aho turi na gatatu ku minsi 26 ukwezi ni ukwa gatandatu umwaka wa 2024. Reka rero tubagezaho update nk'uko mubizi, munabimenyereye ko buri munsi tubagezaho update y'amakuru agezweho, aho tubabwira amakuru atandukanye avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse tukanababwira n'andi makuru abagezweho avugwa mu bindi bihugu bitandukanye. Ariko update yacu uyu munsi turayihera mu burasirazuba bwa Kongo, umujyi wa Goma, aho ni muri Nord Kivu niho turi butangirire. Amakuru avugwa mu mujyi wa Goma nuko ingabo zimwe zambara umwenda w'abarinda umukuru w'igihugu, cyangwa se ingabo zibarizwa mu itsinda ry'abarinda Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo basanze aho abaturage bihagarariye baganira bisanzwe. Umwe muri abo basirikare yegera abaturage bukeya ababaza icyo baganira. Abaturage ati uraza kudutegera iki ko tuganira ibiganiro byacu bisanzwe? Bamubwiye gutyo rero barakomeje ntibamwitaho, barakomereza ibiganiro byabo kuko bari abaturage baganira ku ngingo zitandukanye ubwo bari bahuriye mu nzira. Rero uwo musirikare wa FARDC yinjiye mu nzu, bagira ngo ni ibisanzwe, asohokana imbunda arabarasa muri abo bantu, aharasa umuntu umwe, uwo muntu yahise agwaho. Akimara kurasa uwo muturage, abaturage byarababaje cyane, batwara imayiti, basa n'abakoze ikintu cy'imyigaragambyo, baje hari ingabo za FARDC ziri mu bice biherereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Bahageze babwiye FARDC ati turambiwe n'ibibi mudukorera, amahano mudukorera rwose birakabije. Abasirikare bitwa ko barinze umutekano w'abaturage, nimwe mumaze igihe mukora ibibi hano mu mujyi wa Goma. Yewe kenshi mubishinja kuri Wazalendo mukanabibashiraho, ariko namwe ibyo mukora ndi muri shasha. FARDC nta gikomeye basubije usibye kubareba. Abaturage baramumirwa basubirayo, basubira mu rugo rwa marehemu wapfuye. Bageze kimara kugera mu rugo, FARDC ntiyarekeye aho ngaho, yabakurikiye no mu rugo, itangira kugenda ishaka bari muri iyo myigaragambyo. Cyaje gukurikiraho nuko babakubise inkoni, abandi barabafunga. Ibyo rero bikaba bibabaje kandi binatangaje. Akarengane gakorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gateye ubwoba. Hakomeje kubera ibintu bishasha bitaba ahandi hantu. Yewe aho gufata abicanyi cyangwa se umusirikare wakoze amahano akica umuturage amuhoye ubusa, aho kumufata ngo bamufunge, ahubwo bafunze abaturage batakira cyangwa bakoraga ubuvugizi. Ibyo bintu rero bikaba bibabaje Kongo, ikaba ikomeje kuberamo amahano atandukanye. Naho tugiye muri teritwari ya Rucuru, muri Rucuru kugeza ku munsi w'ejo nta mirwano, usibye sheringi nizo ziri mu bice bitandukanye nk'ibice bya Kanyabayonga. Ibi bice nta mirwano twabashije kumenya abereyeho, ariko ikintu cya sheringi mu nkengero zayo kirakomeje nico kidahagaze. Ahitwa muri Karembe nuko ingabo za Nyatura, Nyatura zikunze kwita ngo ni Wazalendo, abaraje baja kurasa ku ngabo za M23. Barabarasa rwose, barasa amasasu menshi mu bice M23 irimo. M23 irabareba
ntacyo yigeze ibasubiza usibye kubareba gusa. Bararashe bararasa bonyine barikura basubirayo. Naho muri ijoro ryakeye muri za Mushaki humvikanye imbunda zikomeye zirimo amabombe akomeye cyane, nayo nanone yageragejwe kuraswa n'ingabo za FARDC bayarasa ku bice biyobowe na M23. Aya masasu bayashinze aho bita bari mu bice bya za Mushaki niho barasiraga, ariko M23 ntacyo yigeze ibasubiza, nanone yabihoreye irabareba gusa irabareka, nta gikomeye. Naho muri teritwari ya Nyiragongo nuko kugeza ubu nta ntambara, naho nta mirwano ihari, naho hari ituze kugeza aya masaha tuvugana, usibye ko bahagaritse imodoka zikora ingendo, dore ko biriya bice byinshi bifitwe na M23. Impamvu zihagarika amamodokari ngo ni ukuba ari inzira ikoreshwa n'amamodoka menshi, bagakeka ko yenda imisanzu yava muri aya mamodoka cyangwa se izo ngendo z'ayo mamodoka zagirira umumaro M23 iyoboye muri biriya bice. Icyo bakora gusa ibinyabiziga bindi birimo amamoto n'ibindi nibyo bigemura bikatwara ibiryo. Hanyuma reka twerekere muri Sud Kivu, tunabagezeho amakuru agiye atandukana avugwa mu ntara ya Sud Kivu. Ejo ku minsi 25 y'ukwezi kwa gatandatu muri teritwari ya Fizi mu karere ka Bibogobogo, ahagana nijoro mu masaha ya saa 3, abantu bataramenyekana binjiye mu rugo mu gace ka Bibogobogo barasa umugabo w'umurundi wari uhatuye, wari wamaze igihe kirekire hatuye. Umugabo bita Tuyisenge Jeremy bamwinjiranye mu nzu baramurasa agwa aho ngaho. Kugeza ubu nyine cyangwa se aya masaha abantu babashije gukora ubugizi bwa nabi ndetse turabasha kubamenya. Uyu mugabo rwose tukaba dutanze pole kuri uyu mugabo kuri aka karengane yahuye nako. Naho muri teritwari ya Fizi nako mumbarire muri teritwari ya Uvira muri za Rurambo, nuko uyu munsi nyuma yaho bagwanye ku munsi w'ejo bundi washize, kuri uyu munsi nabwo bashamiranye benda kurwana. Ingabo za Mayimayi Rushabana zifatanyije n'iza Gumino ya Nyamusaraba iyobowe na Fureko, uyu munsi rwose bari hafi kurwana, nabwo bari bashamiranye habura gato ngo barwane. Iyo mirwano yaje kuburizwamwo n'abasaje b'amoko yose, abasaje bo mu bwoko bwa Furero n'abasaje bo mu bwoko bw'Abanyamurenge babitaye hagati babuza kurwana. Iyo mirwano irahagarara ntiyaba ikibaye. Tukiri muri teritwari ya Uvira muri za Bijombo, mu minsi ishize twababwiye ko hari ingabo za FARDC zazamutse ingabo ibihumbi nyinshi, abasirikare bagera mu 3000 ba FARDC bari ku Mugeti. Uyu munsi bazinguye berekeza za Mikenke ngo bagere mu nzira bikanga abaturage bari barageze mu bice za Bijombo, barikanga barasa amasasu menshi, bituma bikanga ko ari igitero kibakurikiye. Naho tugiye mu makuru avugwa hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko mu gihugu cya Kenya hakomeje kubera imyigaragambyo ikomeye cyane. Iyo myigaragambyo ishingiye ku kurwanya ngo imisoro yazamutse mu gihugu cya Kenya. Abaturage bikaba barihabije imihanda bigaragambya. Ku munsi w'ejo imyigaragambyo yari ikomeye cyane, aho bananiye polisi binjira mu nzu y'inteko ishinga amategeko batangira kuyitwika. Rero bikaba bitoroshe hariya mu gihugu cya Kenya. Nanone nk'ibisanzwe amakuru yacu tuyasoreza mu makuru y'imikino. Amakuru y'imikino ahandi twerekeza amaso ni mu gihugu cy'Ubudage, hakomeje kubera igikombe cy'ibihugu by'i Burayi. Kuri uyu mugoroba nanone hari andi makipe ari buze gukina, hateganyijwe imikino igera muri 4, aho aya masaha tuvugana igihugu cya Slovenia kiri gukina n'igihugu cya Romania, naho Ukraine n'Ububirigi biraza gukina. Czech Republic irakina na Turkiya n'igihugu cya Turkiya, naho Georgia iraza gukina n'igihugu cya Portugal.
naho imikino yabaye ku munsi w'ejo Ubufaransa bwanganyije n'igihugu cya Pologne igitego 1-1, naho igihugu cya Autriche gitsinda igihugu cy'Ubuholandi ibitego 3-2, naho igihugu cya Denmark cyanganyije ubusa ku busa n'ikipe y'igihugu ya Serbia. Ubwongereza bunganya na Slovenia ubusa ku busa. Reka rero update yacu tuyisoreza ahangaha, tubibutsa gukora subscribe kuba tarayikora, gusharinga ibiganiro byacu, mubisangiza abandi nabo ngo bakore subscribe, mwalikinga, mugakora comment. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.